Bosna je uvijek opstajala zahvaljujući ljubavi i jakom bosanskom duhu, uprkos brojnim zamkama, historijskim falsifikatima, zločinima, genocidima. Bosna je opstala upravo zahvaljujući ljubavi potomaka Bogana Bošnjaka prema ovoj divnoj zemlji. Bosna je puno patila, ali pravi ljudi su sa zdravim duhom nikada nisu zaboravili svoju majku doma. Zar poslije silnih zločina i genocida na Bošnjacima, te jauka krvi i suza bosanskih majki i njihovih sinova i kćeri, može karakteran čovjek iz Bosne bilo gdje u svijetu zaboraviti svoju domu? Zaboraviti koje, odakle dolaze njegovi preci? Ne. Karakteran čovjek to ne može zaboraviti. Karakteran čovjek, dobro podučen i vaspitan, uvijek nosi Bosnu u srcu, priča bosanskim jezikom i nastoji pomoći Bosni. On lobira za tu divnu zemlju, domovinu njegovu i njegovih predaka, bilo gdje se nalazio na zemaljskoj kugli. Da li mi, potomci dobrih Bošnjana, dovoljno razgovaramo s našim roditeljima i našom djecom o našoj prošlosti, ali i o našoj budućnosti, perspektivi? Da li ljudi koji žive izvan Bosne, a imaju Bosnu u srcu, prijavljuju svoju novorođenu i punoljetnu djecu u Bosni i vas pitaju i da ostanu Bosanci? Imaju li naši Bosanci u dijaspori bosanske dokumente? Jesu li registrovani u centralnoj izbornoj komisiji? Da li mi koji živimo u Bosni i Hercegovini glasamo u mjestima s koji su protjerani, ubijani naši preci? Jesmo li već prihvatili protjerivanje i genocid bez otpora i akcije u budućnosti? Da li mi zaboravljamo iz banalnog razloga da ne bi uznemiravali i da ne opterećujemo naš komforan i lagodan život svijeta? Vjerujem da oni koji zaborave svoje korijene i domovinu neće biti sretni. A oni koji zaborave i poreknu sam taj zločin u Bosni i genocid na Bošnjacima ostaće duhovni vjernici. Prokleti će biti oni koji podržavaju besmislenu nacionalističku i rušilačku zaluđenost u kojoj iskidoše mladići iz Bosne, misleći da su zločinci njihovi heroji, a oteta zemlja samo njihova otadžbina. Kada jednom postavimo pitanje našoj djeci i unučarima kojem narodu pripadaš, kojim jezikom pričaš, koja je zemlja tvojih predaka, da li će oni znati o tome? Zato, dobri čovječe, ma gdje bio na ovom svijetu, ne zaboravi svoj napačeni, ali ponosni narod i zemlju Bosne. Budi ponosni Bosanac. Bori se da nam naša domovina bude slobodna i jaka. Hvala. Historija Bosne i Hercegovine govori o njenoj nespremnosti da se prikloni jačem, bez obzira koliko je jak onda kad ona to ne želi. Bosna i Hercegovina je bila uvijek između rasjednih linija, imperija, crkava i taj autohton, autentičan izbor Bosne i Hercegovine kombinovan sa jednim specifičnim geopolitičkim, geoekonomskim i geokulturološkim položajem je nešto što protivnicima Bosne i Hercegovine posebno smeta. Međutim, 25. novembra 1943. godine u malom bosanskom gradiću Mrkonjić Gradu okupilo se više od 200 delegata i potvrdilo da Bosna i Hercegovina obnavlja svoj subjektivitet, svoju državnost i da kao takva ulazi u federaciju jugoslovenskih republika koje će kasnije tvoriti jedinstvenu jugoslovensku državu. To je nekoliko dana nakon toga i potvrdilo drugo zasjedanje AVNOJ-a svojim odlukama i mi prošlost nećemo zaboraviti, nećemo iskrivljivati jer na bazi istina, na bazi korektne i poštene interpretacije prošlosti možemo da se nadamo i svijetloj budućnosti.